5,000 delegat minn madwar id-dinja jinsabu f'Malta għal summit mifrux fuq jumejn brabta mas-settur tal-blockchain. Eman Police, l-organizzatur ta' dan is-summit, stqal li l-gvern se jgħaddi raba liġi brabta mal-blockchain. Fl-istess waqt, qal li bdew id-diskussjonijiet dwar l-intelligenza artifiċjali. Permezz ta' din il-fira ġibna eluf ta' mħuħ fl-artificial intelligence biex jikkonsultaw mal-gvern kif għandhom jitwaqfu dan is-setta inċentivi. Dik hija miżura numru 1. Miżura numru 2 li l-gvern qed jaħdem fuqha hija raba liġi għal blockchain. U għandna ħafna mħuħ kbar fuq il-blockchain li ġew hawnhekk biex jiddiskutu mal-gvern kif din għandha titwaqqaf. Dan is-summit tal-lokal aktar innovazzjoni bil-kumpanija Xivom li tispeċjalizza fil-qasam tat-teknoloġija fil-kura tas-saħħa tiddeċiedi li tħabbar prodott ġdid dwar kif persuna tista' tagħmel tagħha l-informazzjoni dwarha inkluż dik ta' saħħitha. We are a healthcare technology company focused on building a global genomics biodata hub and really the next generation health information exchange powered by blockchain technology and artificial intelligence. And so in a nutshell, what our platform and technologies are able to do is really to empower people to own their data. It's so important, we believe so strongly in that. Għalli b'dan il-mod, persuna tista' tiddetermina min jista' jkollu aċċess għall-informazzjoni dwaru, fosthom dik marbuta ma' saħħtu. And by owning that data, that means you can determine who has access to your information. And if your data is going to be used through your permission, you also get to monetize on that data. Ines ħabbar ukoll il-kumpanija Xivom se tikkollabora ma' l-Impom, app li tgħin il-persuni jagħmlu eżerċizzi fiżiċi u li permezz ta' din il-kollaborazzjoni, persuni li jagħmlu użu minna jiksbu tokens ta' cryptocurrencies li jistgħu jużawhom f'servizzi mingħand Xivom. Since we're here in Malta and it's so exciting, also wanted to announce that Xivom is also going to be partnering with the health lifestyle ecosystem and app Limpo. Tkellimna wkoll ma' Jelenia Kensborn, l-kap eżekuttiv tal-kumpanija li żviluppat teknoloġija li bija tgħin bdiewa żgħar li jipproduċu prodotti organiċi biex jilħqu aktar konsumaturi li jippreferu prodotti ġenwini. Stqarret li l-blockchain ma tgħinx biss intrapriżi jikbru, imma wkoll tagħti kwalità ta' ħajja aħjar lill-bnedmin. We want to use blockchain in ways that really help people to do what they want to do with their daily lives. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.